Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphisa i-notification bell ukuze uma ngifaka ividiyo uthole i-notification. Sikwi-Trend TV esiyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolu suku. Ingaza kwethu kunodaba la engilibona nje lotrende njalo ey'nkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ku-Facebook, udaba la bhuti lo esimbona-ke esithombeni, igama lakhe langempela u-Oscar Mgudlwa. Abanye-ke bethu bayamazi, insizwa-ke yaduma kakhulu ngeminyaka sisukela laphaya ngabo-2008 kuyoshaya o-2010 njalo njalo 2012 njalo njalo. Insizwa-ke yaduma kakhulu ngemidlalo-ke yamafilimu, imidlalo-ke engamahlaya laphaya oMadluphuthu. Naye-ke impela wayedume ngokuthi-ke uMadluphuthu. Indaba-ke evelayo kulona-ke usuku lanamhlanje engingaka-verify ukuthi ngabe ziyiqiniso ngempela yini, kodwa nje ngokubona kuphosta-ke abantu abadumile bephosta-ke ngazo-ke indaba zokuthi-ke lensizwa le u-Oscar Mgudlwa odume kakhulu ngekaMadluphuthu engathi-ke impela-ke udlulile emhlabeni kulona-ke usuku lwanamhlanje. Impela-ke nje sithi dudu kumndeni wakaMgudlwa, kanjalo-ke nabalandeli bakhe, abantu-ke abesondelene nabo, kanjalo-ke futhi-ke naye sithi rest in peace. Makwenzeka ngithole-ke i-cause of death kuzophinde ngibuye futhi la kwi-channel kwi-Trend TV ngizokutshela ukuthi-ke ngabe yini imbangela yokuthi-ke aze edlule emhlabeni u-Oscar Mgudlwa. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshele ukuthi wena ekuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Ngabe wena uzwe kanjani ngalapho ongakhona la kwi-Trend TV. Ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku, ahlangabezane kwividiyo elandelayo.